ایوار باش تماشاوانین هیجا ایوارا و همیه بخیر و خوشی به هیویا و یکینه کندناوا خیر و خوشی ده بن هرتم شاد و بختور بن دوستو حوالین هیجا وان دمین داویه ده لگوری کو یعنی پروگرامین مجی بره و دچن ام راستی هن جاران استنگین تکنیکیتین جبر ویکیجی یعنی ام لیبورینج همه دوستو حوالان بخوازن به هیوینه کو در روژین پیش تجدیدی کاریست و سسرت که وسا مزن هاتیه سری دنیای دوی کرونا ده هر تش لواز بویه یعنی د آستا انسان دا بگر تا آستا طبیعت و سرشتی و دانستاندن و حکومت و ریخستن و سازیان جی یعنی دور دجی ام جی لگور درفتین خویم بچوک ام ده هندری وی پنجره یا کو مناف لیکری روشن تیوی پروگرام هفته نامه هفته در جاره که ام لپیش بری ونه ام دخوازن تیبینین و گوتن هلوست گوت هارین ده هندری جواک آمده ام بین زمان هر وها بسر پیهاتی و دیروکا خوشی سر بلند و مست و شانازا بن یعنی بکر بن و وانتشتین گرانجی دبر شمان را درباز بکن ایرو ما حول دا کو ام لسر پروگرام که جدا پلکی که پلین دیروکا میا کردان ج کردستان کرداغ عفرین ولات ام بین زمان دبر شوان را درباز بکن دیروکا برهز خبرکار و جفاکیش کرداغ عفرینی ماموستا محمد علی خوجه شخصیت و فرزیت که هر وها سینور سینور روجاوی کردستان درباز کرن به برو ولاتکی مزن ولاتکی اوقاس گران فچو فریا و ولات کردستانی حمبیز کرد به همه جره خبات بکار سیاسی بخبات خویا شخصی معرفی زانیاری زانستی بو خودی تجربه و ازمونک وسا گران لی وک داویا جیانا هر مروفکی خبات کارو جفاکیش لداویا جیانا خوشی راستی اوقاس تنگاسی و یعنی زخت و زورین دنیای چه دواره جواکه ده چه دواره سیاست ده هر وها دواره ریخستن و سازیان ده هر وها دواره ظلم و زورا دستین رژیمین نجات پرشی دیتنه امی بخیر هاتنا میوانه خو هر دو میوانه خو امی آنا پشتی کلیه کدم بکن پشتی از وان هر دو پیشکش بکم و بخیر هاتنا وجی جاره کدم بکم هندوستی مجی دجبن حیات دربازی پروگرام دبن یعنی از وقت مگوت از جاره کدن بخیر هاتنا و بکم ایوار باش و خوش گهدارین هجا و دلال به هیوی مکون د ناوا خیر و خوشی دبن هرتم شاد و بختور بن بله هیجان و ایرو روژا یکشمه 28 مها ددوان مها سبات داویا مها سبات دستپیکا مها آداره دستپیکا بهارا کوتی ده ام وک ملت کرد ام راستی گرانترین کاریست و مالویرانی و قرکرین و کوشبری و گاز و خردل و کشتن و لیدان ام هاتنه به بهار را گل و گیا و سوسن و دار و برجی لسرشتا کردستان دپشکوین و لبرانبری ویجی گل کرد وک افسانه که خدایی جخور شیار دبه بری خود ده برخدان هبونا خواه و دبه جارک دیجی دبه دریک جی دری آزادی دبه قیرینک جی آزادی ببر و سربستی و سرخبونه و آزادی و دهرکه و دچه به بهار را برخدان و خبات و قهرمانی و جفاکیشی لگل کلیل که بهار دهندر دل کردستانیان ده دبن آگر و نوروز و ببر و آهورا مزدای پیروز و دشن و دفرن ایرو ده پروگرام هفته نامه ده محول ده که ام هنکی وگرن ناوا روپلین دیرو که و کوکو دامارن و جرین خبات و کارین وان قهرمانان وان نمران جنیز و وان ناس بکن و گلکی جشاغ و باغین وان پکروانان جوارا ترخان و دیاری بکن دناوا وان روژین داویه ده ام راستی پنجمین سال وگرا کوچا پکروان کرد محمد علی خوجه هاتنه لسر وی بونه جی کو محول دا ام وی پروگرام به تایبت لسر جیانا وی پیشکش بکن
مخست جوار ایرو ام دو هیجاین عزیز و دلال بکن میوانین خواه و دناوا فکر و رامانین وان دجی ام آسو هشمندین وان هر دو جامیران ناس بکن میوانین ما ایرو ماموستا و اندزیار زهر علیه و بخوا جگنده مابتا گنده نمر محمد علی خوجه و خودیه تجربه و ازمونه که گران و داگرتیه لآلیه دن ماموستا و میوان می دویمین ماموستا و نویسکار محمد حمویه و خودیه گلک نویس و مجار و گوتارین چاندی و جواکی و سیاسیه از هر دو میوان خواه یعنی ترخان و دیاری و بکم ون هر دو برز بخير هاتنا كاك زهير علي وكاك محمد حمو. بس ترى ساعتها خوش وإن شاء الله شافك باش هم در باسكن ترى وحركة يقول مادن رأي هنا كي دينه نمره مي محمد علي خوجة دينه ويد استمادة براية مكان بن ولو تشتكي بتشوف جوي ديني ام صاغ بكن ام كان بن حقي بيدنه جارب عند جمره بمينه سمبولكي ازاديه جو كرد و كردستان را ملت كرد حرچه پرچه ولاتنا ما مسلم محمد حمو فرمو برگیا اسپاسیا جناب تا و روشن تیوی دکن و هم اسپاس تماشاوانان توا دکن و سلام و رج بو حمو کردین ولات پاریز ام هیوینا ام کانه من ویشه وی نجدر حق وی پروگرامی در کبن و براستی وکی مامستازوید گوتی مامستا محمد علی خوجه وکی سنبلکی شورشگر بو وکو يعني ضابط که عسکری بو وکو يعني روزنامه‌وان یکی بو یزگاه بغداد دا سیاست مدار بو مؤسسین تفکر حرکه یکی بو شهید تفکر کردی یکی بو يعني گرک کم وی انسانی کانبن جدر حق وی انسانی و ظلمی یا سرویاتی کردن و نحقی آب سرویاتی کردن ام کانبن خویا بکن و آشکاره بکن لسر وی پروگرامی كاك محمد سپاس دکم جبوتا دامات داخلش کرما خو هنکی تنه دنگی خو هلده از سپاسیات دکم از پرسا یکمین ج كاك زهير بپرسم برز زهير برز رحمتی خباتکار نافدار نمر محمد علی خوجه وقت نافو استرگه که گران و مزنه اسمان سیاسی و فکری و روانی ده هندره کردستانی ده و بتایبتی لروج آبای کردستانی وقت کسایتیه که وسا وقت محمد علی خوجه يعني انسان کی پسپور بو انسان کی دواره سیاست ده دواره جواکه ده هر وها درجات زانستی معرفت و دانست خبات کریه لحلبه بو ماموسته هر وها بو مامور گلک دورین دیجی ده هندره وزارت پرورده ده و لداویه دربازی ناو رفین سیاست مدارات دبه یکمین ریخستن لسر دستی وان جامیران تی آوا کرن کسایتی کی جگنده کرداغه دربازی حلبه دبه دناوا وان دانو استاندنین سیاست ده اخوان بن کمونیست بن لیبرال بن نتو پرست عرب بن هر وها ارمنه بن خرستی بن يعني راستی جرین سیاستی و جدا تی یکی وقت کسایتی وقت محمد علی خوجه چاوت دکاری وی شخصیت هان هوناندن که جیران بکه ام ناساندن که جبر کو که زور توجی یک جوان کسین هم بلکی مروه رحمتی محمد علی خوجه به و هم جیتو گندیه ویه يعني ام دخوازن هن استونين وي ناس بكن دواري كسايتيه دا قالوا افشي كسايتيك وصابو دواري جواكي وسياسي وفكريه دا تجمع بدي ناس عندك كرمك باش ترى فريقي بكونم سباس بكم يعني بناوي مالباتا ويجي بناوي عائلة ويجي يعني جبو بيش هذا في برنامج وحاضر كريه كعينات تو كاسين روشن تي في ده نمر ما محمد علي خوجة يك جوان شخصيات يعني مميز يعني الجواكا ماي كردي ده بجاي كرمنج يعني تشيبو يعني طبعا او تشيبو
جواتك هات جواك هات او جواك نتوبو جواك خودی عرض دیروکم دوی هرمه دا به درجبینا کربونا تاریخ دا دکشینه جا 1000 سال دا حتی وقتی حسینا دا تجاری کرد جوا هرمه نقسینه تم سراغ خفنه بلکه به 100 سال جی زور و زحمتی سرمانه را درێژ دەرباسبوویە نهێشتنە بگوند ببن نهێشتنە خواستنی وان بارکردن بدەن پر جۆرە دیروکێدا بێرەنگی چێبوویە لێ ئەم تم و تم دەروێ ئاخێمان ji wê civakê Nemire Mihemed Alî Xoca bû û bû şexsiyetek mezin kanî bû ji sinûra gundê xwe û herêma Efrînê derbas bi Kurdistanê tev de heta rojhilata navîn jî yani wextî kar û siyaseta xwe dikir. Mihemed Alî Xoca di sala 1916 de icdayîk bûye di gundê Mabata ji malbatek kevin di gund de xaniya wan belkî ji wan xaniyên kevin tên hesê bikirin îçî gundê Mabata de û aîleta mal xanedan bû xocetî dikirin di qirnê 19 de di qirnê 18 de babûkala de yani bereva ji wê nava jî mala Xoca me digot zanin em tev de zanin xocetî çi bû yani malbatek ser di aliya zanebûn jî û pasportbûbînê jî yani datnaz kirin di dema biçûkaniya xwe de dê û bavê xwe wefat kirin zarovî خوشی برایوی مزن برایوی را کرن برن حلبه کرن مکتبه بمورن برن مكتبة دار الأيتام لحلب طبعا أو مكتبة وينجي نانو جفاقيتي خلق بتشويجي يعني برضو مدرسة داخلي بو حتى بر يعني بر شخصيات بنافو دنج يرو مشهور جفاقة حلبي جدا ورده دخاندن هفالي حفظوبن أو لمرينا محمد علي خوجة دوين مكتبة دا خواند حطاني بكالوريا ستاند بكالوريا فين دا يعني بلكي معلومات كبدن كان بزانن أو شو وانجي وقت فرنسا بو دستوك 40 هذا بكالوريا ستاند يعني بالضبط ممكن تحكم چلویک چلو دده چلو دوان سالا دانه فترات چلویک چلو دده دا بکالوریا ستاند طبعا وقت فرانسا سر اقتدار بود سوريا دا حكمداري يعني محمد علي خوجة برون لشكرية ضابط فرنسا رتبات بو يعني ملازم اول بو ضابط حتى فرنسا دخلت بخربة والخربة بفرنسا يعني وين قد درجستو درجستي أخوي نمدبن رحمتية فاطمة أحمدي تتار جامعة بريوي شو لبناني ناشن بجيش فرنسا راه وباقري طبعا تدريب بشتي درباسو إدارة تربية محافظة قشتي بو مدير مالي يعني وقت يعني ياك شخصيتك يعني دوات زماني ده مخلوق خايب مدير يعني كامل يعني عمومي شديدة يعني بله فالواد ده جي يعني بس ترمون جمرة انه كاسكدو يعني ممكن اختني يعني ياك جدون دي خدار كذا وتب حلبيه وبدا على تبوي جبك حلبيه وعائلات وان رابع رونه والدربات يعني ممكن مثلا نتويتي مثلا يشربون نتويتي بيشربون اضافي قالت يعني قول بيئه شوي كيف قول مرات تخفيفك لان انا بشخص ويدا حاجه تشوف بلندو يعني نوع حتى كاس ديجي يعني هبونا نبغى ذكرن بس ما شخصي بوين نجي خد شخصي ويدا مثلا الناس
ده حدو تنجود كك مثلا ده كك زين أم هديدي دقيق محمد دقيق كك محمد حمو بله فرمو. الو 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 وين وك كسكي كو وخو وستاندي دربارة هذيك أرشيف دقيق محمد بله فرمو. مگو وک کسکی کو خودی تجربه و دخو وستاندی هندره ارشیف ده ونجی ایرو لباشوری کردستان اینه و هول دایک وهول داير لبقولي نرينا أهمية يعني بيدفيا شخصيتك وك شخصية محمد علي خوجة بيدفيا ويقالوا تشي بالرجع باي كردستاني وبأوقات أركو رولك مازن كردستاني الرابو ام كونم يعني از سر مثلا محمد علي خوجة زودو يعني انا از سوري بملا سر خابتي چمكي من قالك كاس راست دهاتم دقوت انام مثلا جندية يعني جندية ما مثلا عمر مازن بين لسر كرداتية تشتن زانين باش زانين هنك خواندنا وانا بيدو قوتن والله امام طالبين محمد علي خوجة بين ملبر محمد علي خوجة دقان ویج مرا دو گوتن و تشناج مرا خبر دادن ام فیر دکرن پیش تو عملوی مروی پرسیم روزی بابی خو پرسی گوت والا اف حاله فی هانا بو چو شورشا باشور و دیورا تشتن چه بونو نظام تنظیمی آت آفتن و نزانی بی که مرا بی مراق از کتم دوی يعني من خواست تزار شفوي زانبم تشتوي باش زانبم طبعا وينجا برتش سر داتن قوتن از كتم حكي ياك قوتن قل سر كريبي الدوتشوم يعني بخاب او تشتكي يعني از اشكال بكم محمد علي خوجة بالاصل خرزابين خرزابون تقريبا حزار حيسد وتشالي وتشال حتى بينجي ودرنادا هاتن خلنيري لو داري مغلدار بونه مال وملك بركرينا مالدار بونه لو داري جبر مثلا جواكي چونه لمابتا رونشتنه این باوه محمد علي خوجة بخال مابتا بو يعني جداي كي بو المهم لسر مابتا حسابا اف انسان ما مستا زهير شروفا كد سوري تشكري تشو خواندي تشو نخوانديه براستي جي بس تشكي اشكال بكم يعني وقت ضابط كي فرنسي بو وقت فرنسا جلا تشي بو كي سوري بكشن حمو منتدبين سوري حمو جيش دار كرن عسكري خدار كرن تاني محمد علي خوجة وياكي في الله جسوري دكس جيش دار ناخس عسكري برنادون قوينا قال مهرم فرنسا وبدن لبن بيروت الوتيل دانين حياة سراوي وري وقت ما مستزوير قوتيه على اساس هر دوف راجي برايوي او فاطمه تترجر بدن قوتيه چمكي هر يرجون هر ايه هندا ببي مخابن جبر وي فقريه ام بس بلاطوني بكن لسر مثلا اف جاميلي بلكك محمد وطن دنك انت باشني ريشان تكونين نتوخو فاكين يتم زعيفتين فاكري؟ ساتين فاكر؟ اوكي بخوها اكثر بلاس كاتمي يعني بيه ما هو فاكر او باسورتين فاكر؟ كاك محمد كرم بك دنك
كاك محمد بله او دنگ تنه داد بله فرمو كرمك كاك زهر از حياك محمد درباز از برصاد دمي جتا بكر يعني شخصيتك وسا هاتي استران دوار زانستيه ده و سياسته ده معرفته ده او خاص كاريبو كو بدا بسبور ده جلك واران ده و ده حلب ده مزن بو وقت ما اني زمان كو كرجي و دمت حلب ده كيم بون يعني قالوا شخصيتها في جاميري اف جرانيا شخصيتها في يعني اف جراني جمال ومربط بتابيته لهر وها بیر و باوری نوی و بوچون نوی سیاسی قالوا بكيت يعني انا بركنه تأثير بو يعني بشورش دنياي يعني بفكروا الرام فرموا او فكره فكرنا سوا كردو بري حرتشتي انا برك تريجن انه دستك كومونيسمو پشتی و وگریات کار نتوا کردی کری ایرو الجمع باش خویاه دینه گیناز بکن او صراحة انا ستو پنجو سيادة بري بذي كومونيست عفرينه كومالها چاندا كرديش افاكر او ورحمتي رشد حمو وشوكت نعسان وانا حارسه يبدأ يعني بهردور بين السروه هاتن قرتن وبرن حبسان نزه این بری دمازرنده بری تکوی پیشش حبسه وگاریا قرار خواستاندن بون انصار السلام بارتي كومونيستي وقو مظلكش خرا ببينن اتبن سياوي ده يعني كانوا بشغلن بيشتي او كومونيست او بارتي كومونيست برنا في سر مساله قومي طبو بسكرين بافكرنا بارتيان طبي يعني ضمن في صار ده مرليتنا انه بنقهوي نسوا كرد ما بنقهوي ايديولوجيا وتشتدم بو يعني راسته شو خبات كرت دمك سال كده دوسيا تر بارتي كومونيست وانا بس زو لسر مثلا خبات نتاوي بهدر نشن سره طابو دبجي قريان وقريان حتى ني بارتي ديمقراطي كردستان دمزرندن دستوان چيبو يعني كاك زهر امبيجن كو دربازبونا وي دهندري بارتيا كومونيستا جي قالوا اباياج تنابونا سيوان حزبي وسياسي بو يعني دديت كو بيتر كومونيست بيبا نيزيك بون جي اخوان وبعثيا وليبرال عرب يعني جي ودمي كفنا پرستن عرب ديندارن عرب ممكن دديت كو سيوانا كومونيستا هناكي نزيكترين سيوان لو ماجي دربازي ناوا ميدان حزبيته وسياسته بو تا قريب شخصيته خو چارەسەر بکە و پشت بکاربن لەگەل کوم و لەگەل هەواڵێن خۆ یەکەمین ڕێخستنە سیاسی کوردی کوردستانی لە ڕۆژاوای کوردستانی دامەزرینە فەرموو يعني وان دول فترة ده يعني بارتي كومونيست يعني بلكي ميزيكي فكرة خلقة بندستو يعني حركي خو بندستي دي تنظ المد دي فكرة كومونيست ميزيكي خود دي فدبن واسي وانا ده دبن فكرة ده درباسون عند البارتي كومونيست وتذكر طبعا منظمة بارتي كومونيست لهرم عفرينة يكشوا منظمة انخورتبو محافظة حلب بشدة يعني تقاس مناطق سوريا هنا مناطق سوريا النابجم يا حلب الزبجم رخصنا عفرينة يا بارتي كومونيست رخصنا في شيبو يعني حرية كده بربط بندورة خوشي لسر قل وسر جفاكي هبو وخباتن تكوشنا تشينيجي ذكر لامبر فوض لامبر اغا لامبر فوضال لامبر ظلم زورا مثلا جاندرما وتشتا شيبين كار فيرانكي داسن كرن جي بارتي كومونيست ليه بله تم او مسألة نتوا كردي هبو يعني او برسكريكو يعني يعني بارتي كومونيست مثلا يعني ندخلن ان رخصني وان عليه نتوا عليه قومي ده هرت ام خلاف دور توان ده شبو جي دركتن فانت الوان يعني بركز جي دركتن بله باشه كاك محمد حمو كو يعني شخصيك وك محمد علي خوجة ده حلبة ده بتنها
ودمي كردي تنبون عمقكي استراتيجي كردي هندري حلبي لوك أنا نبو وكك زورجي آني زمان بيدبيا كسايتيك وسا قالوا كما لحلبي هات دامزراندني يكمين يعني پیدا کرنا پارتیکی وسا بوی رنگی پارتی دموکراتی کردستان بدوی حلب چه بو گلو يعني قالوا نزيك بوجه كردا غيبه يعني جهرمين كردان وديبه وكوباني وك جزيره كما قالوا الشامين هذا دامزراندن يعني عمق كي خوياي دانوستان علاقات جدلي نابره حلب وكاري سياسي ومحمد شخصيات محمد علي خوجه فرمو كاكاينا تفا مج دافي عثمان صبري بيست يعني اف خورتي ما افي تفقر دوم زراندن كرداغي جاي كرمنج چالاک بون نشيط بون جبري ببن كومونيست جي هونا جمعيات تشيكر بين جمعيات ثقافي تشيكر بين جبري وين مكتبك فاكر بين دعفرين دا بهفضل رشيد حمو شوكة نعصان رحمتية أزبار محمد علي خوجوان حمية بهفضل مكتبك فاكرين دعفرين دا خواندوان يعني عفرين بخواندن دان داوية حكمتي أو مكتبة جرى قرطبون أو جكر من حبسي جبر وين مكتبه المهم جبر في بچالاک بون عثمان صبری گوش وقتا ناکوکی دنافبرا خویابون و عثمان صبری ودا چه بون عثمان صبری خواست تف حزبکی دامزرینه لهندره سوره دا حزبکی کردی و اینگه گوت از يعني وقت من تعقيب کرد گو او خورتن چای کرمنج چالاک بون گو از چوم دفوان ده پینجیوس سیادا گو از چوم دفوان گو مگو ام حزبکی کردی چه بکن وین چالاکن وین نشیتن گو وانجی گوت ام نها به اف تنظیما شعیه را دادن دستینن کومونیستا را گوت نهاتن لپشتی ویجی ناکوکی نافروانو کومونیستی را چه بون لسر مسئله کردیاتیه تزانه جبر و به هفته راجی به بریار که حزب کمونیست بردان وان و خبر ده 56 دا دشینن جو عثمان صبری را به ام آمدنه ام پارتیه که چه ام پارتی چه بکن ام آمدنه اینگه عثمان صبری ویر پیرا اتصال دکه و حاضریا پارتیه که دکن او دخوازن کسن جه آلیه کوبانه و جزیره جی تابع ببن او قلت عثمان صبري قلت حميد حاج درويشين قلت نظام صفي 11 بو قلت طالبو يعني قو اجد بني قامة جبرية دابو من دشان درادر قو چالاك بو يعني كرداتي جي حز ذكر قول لنا يعني يعني ببي مؤسسة حزبايا فلان قو انجي ما قلت كاسا كيتا مروفيتا كاسن زانا در الجزيرة هبن ام خوابقين وانا ام كانوا بن وانجي بينن جمرة او مروفة كي خو حمزة نويران هاني جو اوجي انسان كي كرد پرور بو لينا خوان دوار بو جو بس كرد پرور بو جو ما او بخارابر جو مامستا حميد جيب مرات لقو حميد جانجك بياننا دامزراند نبدر جو اوجي مرات يعني داوية اوجي كاتناف دامزرانر حلبه و دیار وین گتر سابو چوابو نظام المهم چم که کسی لی خودی در ندکت و وعیات نبو چی بو محمد علي خوجه مال خدا يعني او حزبا دامزرانده بو للعلم شوكة نعسان وخليل محمدجي نفس حوشاوي دا ودا كريبون لحلبة لفرافرة تنش باب النصر ناف بين باب النصر وباب الفرجي دا نزيكش قصلا جنبولات لوي داري او حزب دبالا محمد علي خوجه دا تأسيس بو يعني لوي داري دامزران او جامعه يعني تجرباته وي هبين انسان كي روشان بير بمدود معارف بو لحلبه و انسان كي ضابط بمبارك قول لناف جيش فرنسي دست جي برنادان تخواستمي بارابن فرنسا انجي اكيد جالاك بو يا زاني بون يعني انسان كي زيراكش بروي دفجه برندان خواستم خورا من فرانسا
اجبر في يعني محمد علي خوجة انسان كي وقت في شخصي يعني من قلت ياك مروفك روشنبير مامستا وقت که الجزيرة جبي مامستا خالتك فاطمة تتر بيراكاوي بعمل روي تمن مازن بو يعني از چومی سوری دا عراقی بدخوان جی پیشه حیات داویه متگوتش کزانی گولا ام وقتا ام جا بیروت هاتن دوفرا بوبو مامستا ترباس بی قلت سبا شونا حمات ديار عراقي بدخوان زاروكا قو اجي دكاتم ناف زاروكا قو مجي بزاروكا را دخوان قو اسفير بو يعني قو شونا حمات ديار عراقي بدابو زاروكا عراقي بدخوان سبيزو يا انسان كي وانا روشان بير بي وديار بي يعني هستكي وينا توي هاب ودخواستشتكي كردارا بكي لمخابن او وقتا تفقر جمال عبد الناصر وقتا وحده چه بودنا برا سود و مصر داد 58 دا وان خواستن پارتیا همو خو حل بکن سر بریارا جمال عبد الناصر او وینگه حزب شيوعي وحزب بارتي خو حل ناكرن اواتن قرطن او جي ملاحق بون ينجي